Uyingenza ukuthi abantu bayakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana sanibona nimbele namelo zonke indawo la kuzofuna khona le video igama ngumsizi aka inkosi yoadmin bonke bephelele. Uyingenza ukuthi abantu bayakhuluma ngempela ey'nkundleni zokuxhumana ngama-album athe kaphumi njengoba-ke nomuntuyenziwa naye-ke ethe-ke wakhipha-ke i-album yakhe. Kunabanye-ke abalandeli abangeneme-ke ne-album noma-ke nge-album kamuntuyenziwa, abanye-ke bajabule ngayo, abanye-ke bayamgxeka bethi-ke ungani njalo mayehlezi ekhipha-ke bese ekudla-ke ukhuza noma-ke ekhuzani noma-ke kudla-ke umfokampunguzi. Naye-ke enye insizwa ithi-ke kuthiwa uphiwa-ke sika ipost lapho egroupini abathandi bakamaskandi ithi ayikho-ke into ecule lo muntu nje nokuhlezi ekudla kokhuba, kanti yena akabonini ukuthi ayimsebenzeli-ke leyo nto. Uyingenza kwethu ngiyazofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba nje abantu bakhuluma izinto ey'hlukahlukene. Nange unkululeko ongafundile uthi ingoma zakhe siyoyilalela ngoFebruary usikizizi uthi-ke ushayele lo mfana. Uyingenza kwethu mina sizofisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.